إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ وأرسل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kıyamet gününde onun havz-ı kevserinden içmeyi, ona layık hürmet olmayı, onun şefaatine nail olanlardan olmayı bizleri eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, 9 Ekim'den bugüne kadar Bitlis merkezimizde okunan Fetih sürelerinden, getirilen salatu selamdan, okunan hatm-ı şeriflerden hasıl olan sevabı, yurt içinde, yurt dışında şehadet mertebesine eren kardeşlerimizin ruhuna bağışladık. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bugün ahlatımızda şehit olan kardeşimizin de ruhuna bağışladık. Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Şu anda Bitlis Ulu Cami'de yer almaktayız. Bitlis Medeniyet Platformu olarak düzenlenmiş olduğumuz şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim hatimler ve Fetih Suresi ile getirilen tedbirlerin burada hatim duası yapılması şeklinde bir program tertip ettik. Malumunuz ordumuz 9 gündür sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Ve almış olduğumuz haberler de Allah'ın izniyle de muzaffer bir şekilde yollarına devam etmektedirler.
Bugün Ahlatlı Eren Öztürk kardeşimizin de şehadetine şahit olduk, cenazesine katıldık. Bu vesileyle başta Eren Öztürk şehidimiz olmak üzere şu anda sınır ötesinde ve daha önceden şehit düşmüş olan tüm Mehmetçiklerimize Allah şehadetlerini kabul etsin diyoruz. Ruhları şad olsun. Burada şu anda yaralı olarak bulunan gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Rabbim sizleri muzaffer eylesin. Bizler Bitlis Medeniyet Platformu olarak daima ordumuzun, ülkemizin ve bayrağımızın arkasındayız. Rabbim onları muzaffer eylesin inşallah.